Ndayishimiye Richard abareyo bari imbere zamu. Attention Ndayishimiye Richard arayizamura ariko utanga nabi. Iki ni igitego contre attaque. Basane baramusiga. Basane mu Nyerero imbere y'izo contre attaque abapolisi nibabyaza umusaruro ishoti birangaye babawe bega polisi buzi igitego uburyo bwari bwabazwe barazamuka bihuta Abedi basa itanga umuntu areba inyuma y'ibwa mu mugongo abapolisi barawutwara Isa Yakubu ompera kwa Forodwani abareyo batangiye kwatsa amatoroshi ariko n'abapolisi ari hakurya batangiye kuyatsa abapolisi atsa amatoroshi polisi atsa toroshi polisi mwatsa amatoroshi namwe turebe cyangwa mufite ubwoba murabawuga kweri namwe polisi murabawugwa ndabona bari kunyumva kweri ntago ari abawuga n'abantu batojwe ari weri cyane nzuri kweri nzuri kweri ahubwo polisi ari yose polisi ifite abafana ibihumbi 9 nzuri kweri polisi asitoroshi muhabye abareyo ameze nabi rwose nzuri iyo kweri. Attention iminota 6 bongeyeho harabura ingahe haracabura iminota ingahe ubwo harabura 3 niba ndeba neza abapolisi batsa amatoroshanga bavuga batereka tuguhabiriza umureyo hangaha uyu musiviliani tumucape kweri tumuhane tumucape kweri arariye tumbu tumupige fimbo yapigwe vibaya huyo wewe mureyo arariye tumbu apigwe sana. Attention reka tukufre abareyo iminota ni ya nyuma abareyo nabo baravuga bati turakishyura byanze kunze umupolisi nakavuga ati turaharwana mpaka hadi paka defense tuyikuyemo. Attention zabura umupira imbere zo gobo Rushama Kristo kugira ngo yerekeza mu ncundura ahubwo bwikuriramo we bwari uburyo bwa nyuma bw'ikipe ya Rayon Sport yari igiye guterekamo ikindi gitego ariko biranga ubwo birarangira ni kimwe kusa niho bisa n'ibyerekeza kuko Rayon Sport amahirwe aranze batangiye gusohoka Chibayinamba umwe kuri umwe icyo bita Chibayinamba mu buryo bwa kireyo abareyo basohoka abareyo umwe kuri umwe ariko bira n'ubwoba abafana ntimugasohoke match itarangiye igitego no kwisegonda no kwiterese rya nyuma kijyamo. Attention rizamukira abapolisi reka tubane ya Leiter afunga neza arakwica arapasi baraza abapolisi baraza barakira takitara twani ya Leiter baba we kirongozi barongera baromuha polisi rashaka cya kabiri sinzi ko kigaruka kirongozi aragucenga shot turitse umuntu ariko umupira baramwitambika aragucenga Rifard umupira ukuramo Rifard aragapasa hagati mu kibuga kwa Bedi control orienté azamuka Bedi bigira imana yirukanga baraguca ikirenge umupira aramuswata cenga umuntu Bedi arakuzenguruka Abedi bigira imana arayipasa. Attention Fiston baba we mana we umupira bakizizamo birakomeye neza Leiter arayifunga kwa Minani Rwahiye ni Mutabare. Attention birarimo kurengurwa n'ikipere harabura amasogonda sebwo ngubwora reka da bagakomye gusoza kwa 52 harabura 2 si byose. Attention gonga control y'igituza polisi ukuraho umupira muremure barawubuka ugaruka ku izamu rya Pavenzira arawureka urarenga Attention abapolisi batsa amatoroshi bavuga bati attention Musore Prince umupira kwa Ndayishimiye Richard mu minota ya nyuma azamura umupira imbere zamu rya polisi birakomeye Zidane kizizamu. Attention umupira kwa Basane control hagati mu kibuga shyira umupira ruguru kwa Kabange aracenga Kabange. Attention Kabange awushyira hepfo gato cyane kwa Musore Prince Richard azamura umupira gonga n'umutwe bawukuramo agiye kufunga biranga birakomeye harabura umukino ukaburongiye kwisa yanjye haburaga umunota umwe umukino umusifuzi Rurisa Patience Fidèle akaba urangije ikipe ya polisi gobotora Rayon Sport polisi yegukana amanota 3 ku gitego kimwe ku busa bwa Rayon Sport. Felicitation kuri polisi igitego cyatsinzwe na Nsabimana Eric